Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u jedan klip. Danas igramo Bumbi, šalim se. Danas igramo Clash of Clans. Wow! Igramo Clash of Clans i hajde uđemo malo u Clash of Clans, da ga igramo, logično. Ta muzika je tabanska. Evo ga. Dobro, sad imamo maksimalno 16.000 i ne znam šta da upgradeam. Town hall. Treba fucking 25.000. Dobro, idem upgradeat ću gold mine. Dođe potret da vidimo imam li armiju, kurac. Imamo bombardirata, zaboravio sam vam reći da sam upgradeao Berkers, kao se već kaže, na level 5. I tako da sam u šapu imamo neke stvarčice. Imamo to. Izvinite zbog ovih zvukova u pozadini ako ih čujete. Dombe jarvi. Tad mogu uzeti ovaj top. 8.000. Ne znam, već. Armija mi je kurac. Idem uzeti neke ljude koji kurac. To će mogu. I jebi ga, više nemamo smaragda. Idemo u meč. Ne. Šta mislite? Da li da pustim muziku, a? No neka, to ću sad, to sad radim, pustit ću muziku u videima. Vidite, ja dobivam pare, ono mi je ovdje i ne skuplja, ne želi više skuplja, fuck you. Dobro. I sve što, stvorit ćemo evo. Čekaj, tamo halo, na kojima je upgrade? Kurac. I ljudovi, evo ga, još jedna graciozna pobjeda, još jedan, a da, vatra. Još malo, pa još jedan excellent, još jedna pobjeda što je ekstrem. Jebo majku, šta, what the fuck, ima li još šta? I kurac. Svi ne jedu govne. Ajme, žito riješimo i da budemo excellent. Perfect. 21 pehar, koliko sad imamo? Ok.
Znači, koliko je košta prije? Za samo 700. Prvo ću sačekati se upgrade-a ovo mine. Imamo 329 i bliže, kad skupim ja 400 plus, ulazim u biću bronz, pa bit će ekstra, znači, ne znam da li je iko ikad došao do Titan, nije mi jasno, da li iko ikad došao do Titan, bit će ekstra kukuzi. Kings. Tao. Jej, dobio sam. To, brate. Kupit ćemo, uzet ćemo ovo. Digger. Ima se da sam se zajebao. Što, tek počeo sam igrati Clash of Clans pre nekih pojmena. I minimalno osjeća sam se zajebao. Ali na vezi, kako sam zapomnio. To je bilo to od ove epizode. Mi se vidimo u sljedećoj. Do tada ljudi moji. Poz! Aj, čao.